Okay, niwega sana mutegeri wa Meru TV nkuwatewe nikire mubango jetu Njorua chietu yura yukwira ntuku chonde cha kiume kumatha yili chia uhoro mwanka yili na nusu tuganga kuretera antu mwanya mwanya kana ngakuretera Njorua mwanya mwanya bagitutaarire rugendo rwaro rugutuma bethira bagitwa Njorua rikana ni mukuretera ugambita muthoni wa kiramana na tuthiatire kiri mitandao yetu yokinyaniria Facebook Meru TV Kenya, Twitter @Meru TV KE kana kinya kiri thiatira mutandao wetu jwa website www.merudigital.co.ke kana kinya wandike message yeku kire 0720888000 na tukwirwa retu na Njorua kire mubango yetu Njorua chetu mutegeri twarire mantu kathumba jaria komba kwithirwa yaitukire yakimbukire kana kinya we yakithira yegukire ngikurikanakia akiri Njorua chetu nkwira ni ukuthomethia ukumenyethia na kurugi tukari kinya mantu yaria yatumba kwithirwa ukiwirwa na ndio takanya kabe kwithira nkiwato geni Njorua tu yarwari karibu sana. Asante muthoni. Yes. Ndinge no kwithirwa ngikethe mutegeri wa Meru TV mwire ritwa riaku kenda twithira tukumenya nontu kwina mtu ambirire bukienda gutwika achore bwe yana mtu nyabo atimana ntukwembere bwamba kumenyana kenda kinyabo kiaria bukaria bukimenyana kethe mutegeri wa Meru TV na kuruki twithira tukumenya kuruki ibwega sana muthoni gucokeria nkatho na mbere mutegeri ibwega nontu bwa idari ibwega nontu bwa kuona kanya unimbeta wa Faith Wanja Muchemi ndi daktari wekuru not by profession but by experience na ndi mwekuru wa Hirari Muchemi na ndi na twana tutarite tuthatu murunga ndarimite twitite Faith Wanja akuna mtu akuria Faith Wanja achiarirwe ku Faith Wanja athomere na Faith Wanja no akuma na akuongwa Faith Wanja achiarirwe nture gwitwa Mugambone village ndathomera skulu gwitwa Mugambone primary school ndauma Mugambone ndachiumia pati twathoma muno tutenda gukara mazingirene ja witwenda guchanuka ko ndore twithomete muno by the muthoni ndeta St Mary's Girls Kigoji kwa meria ndeta ndathithia account ndathithia BCom ndathithia course gwitwa procurement ndachoka ndathia course nene muno na ndi gwitwa elimisha mama na ni tumite mithirwa ndeaja Njorua ya mwekuru. Yes. Thank you Njorua Faith betkire ngwite Njorua Faith nontu kuringana na karugono gaku ni uma we Njorua no ruwa wimwe we ndaitari wa ekuru na tiontu etikuthomerete in by experience kenda maybe utigira wona antu wekuru kanaka iba kwithirwa bekara bwega mona kinya ana bari bakura bathomethetwe na bakimenya mantu yaria kwithira yagita na mbere lakini giguchokika nyuma kidogo wewe mwana mwari no tikomenya kithira na uririkane ukurago ku wekana gakaline ndi abro withirite ugikura maybe muciari ukwe mukuraga ukarithia ndi akwira gukari una kana mantu jamu withirite ukijona kinya mitandao ndigwetika gita kinu gwikuri kwari na mitandao batu twekora tutaizi mitandao twaizi kanywa kama muciari ndakurirwe muciari very hard working giva kanana high salute you mom na ndakurwi muntu ngi a very serious gentleman etawa Andrew kungania kuma Mugambone karaba muije batu twakurire tukithikaira no ntombere indare ambati ndare mwana mwarimu ana barimu itwaiyete lakini itwatega waja example ko nandi my father either very street nyana aru ndi mwekuru pandu kwetu mantu wira wokori ai nawe utakurire yao lakini no wira ono ndu imutiari forever ko kwamba chokirio nkado no tuboto kurire mazingirene amega lakini mbere ana banande utibatere kwithuru karija mazingira jari okurire batu mazingira zetu jatabu imono no ndu inye ithome byari limited nande ana banande bene ithomo thimune batu nande ana betu ana banini tubagurite smartphone ko bena advantage lakini batu twakurirwe na matu waringa wo kaumirwe wo nande tija babetu tugwatatata inkurikana maimamu akiringa kambirinda ucherere na nyakange nkurage
na kiare kangi that was very hard lakini nandi aciari betu nabo batwitana na example ukerwo nukurikana mwari urio ng'anio nare bwa kibarini uria bakarire weta na ntaratara na nugo gakara kou nandi tugacoka tukaiwa example ya tubange braba exert in the community na unikira kindigaraia naruo muthonia na banaruo batiro role model uti mundu band maya na it is very hard to raise a community ukenya kuthura uti mundu ugo inspire jauni nandi ndi mwekuru dai nandi nkitania na mantu zekuru I'm very inspired na Minister of Health kwitwa Susan nondu mwekuru na kariti kuru uria kwagirite I'm very inspired imwekuru gwitwa Caroline Mutuku nondu imuona na nkono uretite na maisha jawe go wega gwetu itwathoma through antu lakini ana betu iba murungu nondu nandi nyokagiria kwira mwana tega ng'ania riuga imbio nandi ng'ania bene tutinayo go nandi nya kithomo geria kwereza mwana uria gikamutethia and this generation ukethira kwi kugumu uria tugwita nu uciari ugeta bukieza ngumu nondu mwana na arwe kwira right ciakwa uria nenyaga wiki aciari kotini igobu nandi ko nandi ana betu tukarera na murungu utionge wow afedia agukura akuthoma primary akuthoma secondary au kuruka agwita campus na gweta kubuira kosi yawe ikosi ikombere kwithira kithoma ndathitherie accounts ndaigua uni ntumba kubuira accountant ndatigana ni ndeta ndathithia procurement tiwiro procurement na nderi kosi ire ya mbeca lakini mbitite kwa akuthiria kithomo giakwa the last exams kwiga kundathomere na inkwira ana bathoma kau ndathomere ntigerie mieri 3 nithe kigerio kariuga excuse me your dreams are calling muthoni ndi kuthoma kau ndathoma mabukaire nondu ndezire kumenya inya procurement nguthithia it's not my passion ndeza kumenya kozi ucionde ndithitie na ndachira niyo tikwa mundu ngeta kuromba ngugi ndenda kwambiria kwirungamira ndi mwana munini na nukumera ndiria mutiari ya kuthomithiria na kuona utina tamaa na the world ya kuandikwa na eja frustrated na mbuga it was very hard to prove to my parents even now I'm doing better without someone's employment kwa nandi mutiari omba kwithora rimweja oringirwa thimu orombo tubesha waga mwa mutiari akatho mwana ukethere musharene aringi kwithirwa lakini twere atiari maisha ya muchara tekaja buye gitare onde dai twitite in the world of self employment muthoni akethe na studio jewe lakini akenda atedia kwa employment yetura unikira giatumire mbuga ntenda kuandikwa inde kuthoma ura muandikwa athitheria muntu nda set mind ye kwanda uga I'm going to be my own boss kuma nde before even graduation ntathithia kigeru kia mwisho so I don't even know if I'm going to graduate but ngotita kirasi-inĩ kiu gĩa gũseek employment ndauga ngaita ngũgĩ ciakwa na ntirũngamĩre na ntiandĩke na ndambĩria so many things in life ndendia nyamakara ndendia nguo but in the process in fact mbĩtĩte gũchwa makara gũndũ gwĩtagwo Egoji ndatirimana na ekũrũ very frustrated ndona maisha nao tijajaje tujana town na ndeta na ndagura makara lakini ndachoka na kioto ngachoka kirekuru bau no ntwotega mwekuru uria bakari na unja ukona mutiari ati kwenda kwithirwa kariu na itio narrows down to poverty ndera mwathani baba mbirwe kiao one time I'll go back kirekuruba na irio ndachokere kiri ekuruba na ndetite goji no to have a sister urino ko ndamuringire thimu ndamwira ai ura gukura na ata unchwira makara you know na that joke no ntute na ro ndamenya kwiria na kwiria gwakwa ndigara gwitia makara kweli ndamwira mimi niko na biashara na ndajukia makara and I supplied somewhere and I got a lot of money no to go urete muthoni gutare makara what pushed me kwendia makara
igweta kugura makara ngenderwa katini kara kanini 70 shillings ndauga unikamenya nare makara zaza kuma nyawe rukwenda kugwata kiondo that's how I started my self-employment journey. Na ndenderie makara once nda supplied once I supplied muntu kunya 15 ningo chokeria my cousin katho nontu ndamuringire thaire na kagari kangi twagira makara na tweja twa make mbeca kwambiria it's when I started now having a relationship ne kurba mweru iguji yes na twathondeka gikundi twagitite INUA mama now nio maijani yambiririe gukaranire nekuru na kwende kuru na kwenda utethia mwekuru monga thai mwekuru is my passion and motherhood and helping mothers is my calling monga na mbere ya wambiriria gikundi kia INUA mama agatuchokia ukwendia makara nu thomere bwega utwirire aciari baku wari mwarimu na ni bibio ngo aciari bo kwira tha ine ndi wambiri kwende makara non to expectation ya muciari of course ni worekia cukuru kinya wethro tina kungi ugeta karamu chie ngwiyoneke wite lakini awendo kwambi kwende makara the list ngwiro mbikikuita ikwende makara aciari baku bari ugatia bari kuyukia atia na kinya maybe your brothers and sisters bari kuthwaniria atia in fact I didn't have the capital to talk mbere anto about wetikia na gutietikia wetikia murungu na kutho utietikitie woja muntu onia indie kwendia makare ku in my mind kute mundera ndakarire ndaandika na karatasi ndaandika ndera murungu ndenda ngirie 10 tia kugura makara kenda make this business successful ndaromba ndandikaga ukuna ndainga na ndamama I remembered kenda umenya kuwetiki important the next day my mama ndingira thimu if she can remember ambera she is having some money kweka munda arenderie na nakwenda mwikia bank oni ntaize mamie na munda ntaize na kwendia munda na totality about anything lakini yankwenda kuoni ategeri wetikia where it all starts it starts from gutietekia egeta nandi kuromba murungu ni undu bura witikirie no nduga it shall be done by faith ndigwita nandi imbiterwe mbeca bya nandi rethanga kamata mbeca it means to be so easy kuromba mami ngirie 10 ngirie gana na twetire twakarandi ndamutozuririe ndumira mami kwe unkwenda mpenda gwita kugura kina kinu nkwenda kwendia lakini after ndendia I'll return back your 10,000 Nuizera ndipo tiari katheka utijura basmaira na izi go izi na ndiga itonyende but still na ndienda kwira mutiari trust in the guts of your children batu kira gitumite tukinya ikwethera atiari betu they really start because they believed in us lakini bete kaiya batu no twitwara discipline number 1 kwa unande muciari ategaira mwana kuringana na discipline point of view are you disciplined enough to handle the world kwa unde kwira my mom and dad in fact kutire kirinda berani I'm not coming home no ndo na unja gutena ngazeti gutena inya TV ikameme na ndi muntu akatika ira na kameme ikanda kamze ndaberani I want to settle in town ndera my mom I just want 5,000 na wompe gitanda riko wa sufuria and that's what they did. My father I think bathugana yareta kiumia kimwe next week akengwibie na tawo na they are surprised monga naro because I didn't go back. No plans of going back. No, I had told myself even if it goes north ungeta kwa mtu pande kwe but I'm not going back home. Wow. Not because where I was born ikwaduki, because of the belief that ukuthomithwa kwe walk out of the house. Na mbere ana bana ndime atwithomithia na muthoni baka graduate mwana agachoka nyumba. Bagachoka nyumba kurira utengugi. Employment is everywhere. It is everywhere. If you only sit down, talk with your God and analyze things.
nontu riu ndategete nkiendia makara akuurire muno na ndathura mpenderetio makara ciringi 70 ndauga baba kwendia ri I also do the same and I went ahead na ndarikana my sister na aria aguri they do charcoal burning and I only made a phone call tamwira tuomba kuona she doesn't do burning lakini netire aend I explore na aria tugagitate and we ended up kuona ngunia ngurukie 20 na indezire nendia of course ndamumathira I paid my cousin and other things but I learned about business. One thing, believe in yourself. Wow. Womba gwita au kwenu na aru ukamiria kwendia only cabbage na ika supermarket. It only starts with you. Wow. Kumenya oni ndienda kwa kuthithia biashara. Ndikwenda gwita kuuria ngugi ndiri iratu na inyo ukiuria ngugi ukiandika your applications what can you do right now gutena irio arimi bara barimite muthoni bena mbeca ana bare yangu barimite bena mbeca batu tukugirwa carrot ya kilo 150 no kuimagine andi uri otiandite uri agwiritwe at this time akini kwi gintu gitawa appointed count time kwira wantu kwe kinya basket ikaundi water akwina chambe na ukwenu na umweru aitwa Mr Dreamer yes akaita gakuga kinya ndatikana kurimbo inite akwa kagita kamurungu as in kakinya aithira nende murungu abangite kandi ko gaita ngaukiria faith yes kinya batu ba muthoni tukiakuya tukiuga atia faith no mwanka murungu akagukiria it is the appointed God's time. Thank you. Yes. Ugweta kura makara nende gweta witete kura makara gutimana na ekuru ekuru bau kira wonere baina kio bauga we no mwanka ngachoka kubacho ndone ekuru bau be very desperate ndone ekuru bau be na maisha yatiagirite na ndaigwa menya ni ndaumite ambuge ndaumite njaina finenene ndaigwa mwekuru uria nandi ukweja kutirima na mwekuru akari mwekuru na irite mwana mugongo saindi ingi na ikirite kathitangi no tega mwana uria ukona mwana mutijigethera gwikiarite muthoni so I had that feeling mwekuru akeza kwewa tubeca kindogo yes agatiga gwita mundene na mwana mbuga nyage ka carrot ungugaira au ka market it would have been better kwa ndachokire ndakarandi na my sister ndamwira thondeke kundi gya antu 10 yake let's start where you are antu mbere ambiri ya body na kirawe na kio wow impendetie makarandi na profit ndauga this is the profit I'm going to start with ndamwira mwekuru nkamwangirie mwe na ngeza gutega every week urengiriwe gugitate ekurita nguge ngirie mwe 2011 2012 it was good capital it was more than the hustler fund starting money kwa urandite kwae kurubaria baere gikundi na ndibeka kathoko na muthoni ndejere kuthonko mbeca ndenda bandi wangiwo kimi because that 1000 they were returning it with 100 shillings after 14 days who after 14 days wandomirega na utina principal amount okay kumbe nende ngirie kwa bakobethete ko bautheri na ndikamba ko ukeza kweza kwa muntu gintu tamutethi no ndu ambire antu inyethire tukurombo utethi wera wa teach someone how to fish don't offer fish wow no ndu weza ku offer fish na rozi ronda kundwa na ro studio kanywa na nchietere ngwine ciakwa I'm working now ikyo ndakundwa rukethera ngwetete na njiro mutegi kuona so if you give somebody some money without accountability ititethi na ku ndaeza na mbeca cia biashara ndetire no ndi mweza ni mbeca cia biashara ndi ambuga tubeta laicialo but na ndi cialo ke kwindare yake ono ndo my main agenda itari kuitania mbeca yari kubokia yari kuset another community ura nandi muntu awukira na mwana tite mundene na itu nyomba kamutaene okarambuga geta mundene like 10 miles away no kire na ndegere au kwawe arugure kanduka kawe kite to biscuit sweet it is easier that way yes
na ibejire gwita biashara ekuru bau their testament igana riu riakwa bancoka iria menya no katwenderayo kobithania tekanda etabo nondu baumire 10 beta 20 bakinyegana Yes. so at the end of it all igana riu ndona ritejire guncokera nondu nandi every week twela twina new member kuu nandi igana riria bacokerio ni ngaita ngarama ekwe gucoka Meru mbuga mbite some shopping tukobithanie kaire you know so we started that table banking. Wow. And that table banking gikundi kiu giukura nandi ndona antu ibambiririe kwandika unire ndendo mnekira 10,000 na nditore kurombo 10,000 ri ati nacio lakini my vision was big no twindetere I consulted a bank bara bandoktere kurubau na baba mbesa. Wow. And that's how I left Mweru. Ara gikundi kiu inakire Dai gikundi kiu kiajukirwi bank they are doing okay ibandinga ira munga na aru officer to officer na kabetika indarire nguku iria ndaretairwa after every meeting ndaretairwa matumbi you know ibezire kumenya mwano they really loved me like their daughter nambuga bathugana ya I'm working with a financial institution no wera ntu kambizitwo gutethia uti mundu gatethia you need to give people a chance to multiply kire okubanenkera and that's how INUA mama was formed. Now INUA mama ikwa formed na ikukira buo tweleze no mbere kwithira yukira kuri antu batho wanakia kaita karamu toya na untu yabuka kwi isiasa ari gakwenda mimbi kagita kana gakinya tumurikana atwotwira unirira ndari kale ndejire na Mweru ndambire gikundi nekuru atobwithe untu buna tukiariria kwari na ine interest maybe chia politically kana tu yari minister indie na niende the political no kinya ndari ndikumenya siasa but na ndinde kuthirania na ikundi kia Mweru and I moved on with life nabo ba doctor in a bank ndenda choka na town ili arigitara siasa. Yes. And one way or another, I don't know, I found myself in politics. But unimbethero ndi musiasa uri wara kanyuma wira antu uria bakathiria nabu ethero no kwenda okuru kukathiria 1 2 3 kwandika proposals to kuonia antu how to maneuver with people that's how I would do in politics kwa woni utiro ndarunga mangirombe lakini in future who knows ndachithire siasa ene ndachithira tukilaunch kiama kigwitwa UDF party so how was the pioneers there are twina vaiva gicuru mwarimu bagitonga moko and other people kuna nditu twari bambere kureta UDF Meru na tuita nantu yes I went to mashinani as you talk na ndeta ndere kuru kiama kigi kiega na ikyo to na ibatonyere nontu I was ikyo wira wa siasa nenda muntu ro gupushira agenda na batu tware antu bamwe bara bapusha agenda mashinani na tukaita nantu antu bakiama itwejiro trino mantu a political parties twejiro trino how to sustain yourself na mantu amaingi kuna ndiki maisha yakwa ndi musiasa na ipendete siasa muno lakini mbuge unimpendete siasa ile tiena matunda na ntendete kuthonde mbere siasa itiagirite nontu kyoto gyakwa it is bigger antu riria bokuona bareona muthoni akariatia mituwe muthoni akariatia rwariro muthoni rukariatia kwi mwana ori samwea uria twera wa Ofra Winfrey onere TV ni ona muntu akiaria na one day I want to be like that person. Kukureana tu kudia ubona ndio karinde aja muthoni kwi mwana okuga uni ndienda kwithirwa ndi TV ne no tumbona muthoni you know nandi ibicho siasa ciakwa na they are more of not political wita kurunga makoro kweweti kwe gigitara siasa ikwithero kwina
mantu jamaingi jamega na jamathuku ko batu itundwera na jamega for example kia maigi kweza na leso ukakundukira antu baku leso kia maigwe kweza na mutu ukazukiria antu baku mutu kia maigwe that is the politics I do. Yes. Wow. Yes. Thank you. Kirinua mama etuchokera kirinua mama nontu nietu mire nkurithira ko ndo menya yara ye musiake akujana iratu akera na for example kana nya mtu atwa atisiasa lakini akejana gintu gikeja kiri antu bauga tukamwa bangi nyaba kawa uko nini no kugwira kwa mushimo fulani no kugwira kwa Mother County no kugwira kwa governor away from that INUA mama kaita karomi ambira area mwake kinya akuchia establish no kwethira kuna challenges zira bomba kwithira yukurukira of course ikwara challenges nyingi kwa mbere akuru rimwe batende kurubao akuru batende kurubao baitethia kwa mbere batinjokeria antu bamweru nkatho nontu uria bathithiria apart from gutonyere kurubao kabaere members kuna ndi twethirwe kundi kia ejukagie kuru kiage kuru na akuru kwa ethirwa mukuru na igirwe mama aritaka ngirinya ningatonye kundine kingeja ngiri tutirethwa twina ngiri ziri na family kumba chokirie nkatho nontu batajukirie mwekuru kezite kura ne kuru betu. It was a challenge at first nontu antu iboga mwanori na umite ambeza mbese ikweja antu baterega kwadia lakini mbere antu ririo kwendo tebia inyare uterega kuthukwa lakini wethiro utegete shabae kwe gutebia muthonimbi na kire gitumo utethio bumwe butwika butebui nontu kwe bo batethagia shaba nontu wauga nandi muntu akeza nandi gutwaroji lakini twathirie kiumia tukaigwa ariuga onana na kwenda kwithirwo aria akuja kwithirwo no kwenda utethia antu tigo otega kana ntizi mpumbo the agenda should be right. Wow. That is what I can say. Oni agenda kwanda wenda kwithirwa twana turia ngona twiri na ara twakino tumagutothio ino twotega kana ore komagari muthoni ukona kaka gataru magindu apart from kwithira gataru magindu nyothi watithambite lakini nande twambiririe kwaria mantu amaingi twambiria kwereza antu mantu nutrition ndethirwo inya impere mwari mungi o mantu amaingi kire kuru ndethire kuru bemburia mantu amaingi au nyondambiririe wendo gwakwa kimoko. Achievement chia INUA mama. Achievement chia INUA mama ikwethirwa gikundi kiu no kirungi but imbira murungu mwega nontu indari pioneer goodwill na achievement ingi ikwithirwa tu kiga wa nkoro wega ririo kwigwa muntu akiuga itokurombera you know ndigurwe na mantu amaingi lakini riria antu bokuringira thimu kaigwa inya nandi ofisa no tukumisa na itukurombaira muno. That is my achievement number one. Wow. The satisfaction of the heart that I touched someone's life. Yes. Na thaine ne gikundi kiu kia INUA mama maybe nyane ndiro ka membership itana mbere ikiendelea. Yes. Kaita karaba ku recruit new members bakwira kana bakwira abatu thaito kinya members igana ukigwa renge bokinya members 150. Okay, what I did antu bakwambiria kuromba mbese nyingi iria tutare acio I called a certain friend itanguge a certain bank ndikwenda kuexpose kuru na beta batonye kundine kia bank na right now baeza wa mbese bank ko unande uni bambita riria bena to celebrations bari kana ini tumite Pedro bari au bari bakambita ngakiro curu ngeto ngareterwa ngara na nguku na it is my pride nandi gwita kienine za kiu antu bae kuinaira kana ikega gatuma mtu athiora kithioro no ntubona nandi I was a stranger from somewhere but ndetire ndajukie the community like mine na ndamikuria. Yes. Now ukarindi na uka flashback kana ukela mathoni yaku nyuma ara wambiririe na gikundi kana gikundi kia aciarirwe kia INUA mama wiga kwate wa mbere mambiga gwega ndona banki ria ndanenkire INUA mama right now ibanenkerete kurwa matangi kuna ndi ngita no bethara bataga ruji rura rwaku drere
munga naru ne kuruba baingi bambirite naru it is an achievement for them gutaruji tabune atia wome waku kwina ruji number 2 antu ibekirwo solar systems number 3 antu ibekirwo stima yani ndatega community ria ndethire 10 years down the line ukona naru nyogeta kuno kuona utauni netiariro no kona antu bau nandi ukaigwa jana ndi ibakugurirwo tumeko nandi urita banki ukerwa no unenkerwa kariko karia gambara that is the life I wanted them to have na ikyo kuona nandi nyana au mashinani tugwitanja turithira mamie na gas mamie na refrigerator mamie na kwa nandi nyawo matauni tukumis tauni muno no thunya stare imuichi kwestendekana na ndi utega na muchi ukone kurubare muntu agitaga rujirwa wati gwita rukiri utaruji ezogoro it is an achievement muntu ena gitangi kia ruji muntu ena solar system muthoni that is my happiness. Wow. Yes. Tukirekire gicunji gietu kia mbere ukiambiriria INUA mama no ari na vision na mission nukuona yakayo mbere kuthire gikinyanira kana no karathi ugaikumia ukaine kionko kwa yes the vision that I had yukinyanira wa mbere maimbiga wandi at peace that ndari mwana munini lakini ndari na dream na imbiga wobwega no to dream we kwa at first ntaijureka end lakini nandire mwe kurwa ndingira thimwambira ofisa ibwega na arwari mbiziria na meko na arwari twirikirirwe sola you know yani kugwegwa ku ukaraku tentu kwemwa kada iziri kinyari rori ngwe nkoma urikana nyamurungu ukamwira mwathani ndikana mawega jana ndagitate ndanathithia na mbere antu rirwo kuthithia wega ndigurune ikyo nkwira antu thithia wega na agenderere right no ntu rira nkoma igukura urikana nyamurungu mawega jaiku jarona bwithia okay ni wega sana amuthegerwa Meru TV twakinya muthia gicunji gietu kia mbere kia mubango yo Njorua chietu tutirimane kire gicunji gietu kia biele akia mubango yo Njorua chietu ora tugetana mbere na kumenya faith kwa ndene kabisa no tukwirira no mwaka tukiringa story kana tukiaria twari tumenyene iyo ukari tukumenyana utege no turarike mwegi katukumenyana tutirimane kia mubango yungi yo Njorua chietu.